Hadin ba nagaliang dungi ka HYC Rimuliang Circle harikat ke jenis senram lang yang pinang dalam jangka HYC was kasih student nila wan panding syai na office yang BSEO halor kam thung nang kai hagabaya day bat kajing Nastran Farno in the way ganun kaya ba la deban approve la deban posting po tinhor at school hadin bagi bu ya ka si banding syai ha samtari na sao aja ako ba mata singi ni yo ikot islam na ka office yung BSEO hadin bagi la page bagi la keren sani halor kanega benta ba ni kuat man syai balai ba ni la yo ni kot islam la ham islam ba de ba ka ni kalau yo approve ba appointment posting di assistant teachers sampai aku di school ni ha dan hadin kata hadu mentan la sistem ta di kena school ya te ka subject ka wa kate ka we ka nang kai ka wa ka ka kontrak kalau misalnya no, hadin bala pemi ki gue yang kai bagi pas interview ban join sampai school pre hadu mentam ne nimi tadi nang kai but hakikat isla kalau power kila pak posting pe bot apa tinhor school ndrei hadin ba nilai keren bagi SDSEO lomba yang lain kaya ada minta posting bolang dia. Jadi kat kung kini ikut islay kata gajing fa strengfar kalau gabung da syai bha tadi mengilawat dia mengilayat taisani bha. Gajing sya lada ki fa strengfar mensya bakal iya apa something how fa strengfar halang ja. Kenalang ja ini ikut islay kan dong gue kan kaya kalau dan posting bolang ja. Nri di amba la mentara strengfar na siya mo ka diyan. Kadai na kataw ba ang ka ki dom ki daw ki PTR ki ba lesegal day agamenta ba kaduna ka enrollment mo tay. Ndrei ya kadai ka no hikay ka ba day po sinang tinghar. Klam gino ki daw la si strengfar no ya kadai ka no hikay siya lang ja government school. Kadai halor ka ni kanong rim ba ngi kung kasang ni kwa menta ba na kalian ingin saya lihat banyak kenduk ya director but ini ikut islawan naga office jung director jung director ha sub divisional school division besar dan bagi na kalian jung seng ni banjur ya kibor bahalor ba lagno Jadi bandai ko balai itu. Apa ya hapus nang tinghor kan pino kidau. Strengfar na kan ekonomi kai ko wala sa posting ha. Angke po school government school tinghor. Claim dimension mo dapat pau ba kadai gajing guna enrollment kadai nang pino kidau. Andai la sumpi kustri no untuk. Te kikna ro la halne sunam bala dap la du no banyala exam itu subject ba ketuk nang kai bala sa Sawan nanti nak buat school, government school juga. Tapi kalau nggak gajing punang apa kerau, laga yang buat timbul kat pun kata right to education arts. Henry kita penpau kita isu transfer na kapau ba kadang ke ba let's say ke good safety ba gajing mantau yanor. Tapi nagalin demi kasang iban ke ba Jadi ban nagalian jong director, udah ban phano ban posting semai no ante school government school kan, nang makan buan rajin mentoi